sapay kuma ayat kutag sublikan kapno pabarwenta ayat na nakeltan. Sa dimpi ayan mo ko para tarakot mo sa pagkama kamalagip mo iyag turong lugar nga ayan ko aniyan nga iliw ko dapat kauning nga panawan di kawan naragsak ko tibwang ayanda mudeng ti tiyempo. Hello mahal, kumusta kan? Nabayag laidin, agita nagkitan. Sapay kuma, ayat ko tagsublikan, tapno pabarwenta, ayat nga nagkaltay. Hello mahal, kumusta kan? Nabayag laidin, adita nagkitan. Sapay kuma, ayat ko tagsublika, kapno pabarwenta, ayat na nagkaltay. Hello mahal, kumusta kan? Sapay kuma, asumangkit ka. Sapay kuma, asumangkit ka. Sa balik ni usuit ilalaki agaritos na nadagkal paiket ibuukdan agpinggol daken agherbandan nulikudam man yan natakneng na nupasikigam man yan alaat na nupasangwam ko namla nubakla di itsura nakas na Dracula. Sa balik ni usuit ibabai agpantalundan ipaturay datay kumipkip agtutunal pa'y dayjay puseg lusit sitam awan makita na sa gawi siwam anyan aking nina as napatuti panagnana nga agyugyug pa'y jay patungan detika dinti na malbaliwan ibaro ang nagimungan awanen tayo di kadaanan nga ugalingin apalan agkapanwag di ulip-lipatan dayot sangger masangwanan sumurot di usuitan nulakit di pakay dayawan. Kasto'y tiyang kabanwag itan, paisi-isi lang ti amudan. Kas nadalatay kasi siguruan, pagutem-gutem la ti amudan. Mabigsyat-bigsyat awan la ti awan, papansin-pansin awan met amuda. Uray di da bagay ket isuda, no makauso ket pagpangasda. Iuso ita a tiyempo, naingar na no maisuro,
no idikan tiyempo da lolo may salat sa uti pangisuro tati usukan ni di at tiyempo nadayaw kan pa iti babaro naimakan pa iti babalasang ngemoy tanay umuyaw da iti kadinti na malbaliwan di baro ang kagimungan awanen tay di kadaanan nga ugalingin napapalan agkabanwag di ulip-lipatan tayot sangger masangwanan sumurot di usuitan nulakit di pakay dayawa sumurot di usuitan nulakit di pakay dayawa maawa iti papanaw mo Diyak maaklon iti mayadayo apay ngamin anapanunot mo iyak turong lugar nga adayo Diyak maipur inaong daya tiyempo iti kaawan mo biag puti matang ko ano kumalang mabalin at saragak kabarugong mo kapnon rik nae parat pamatig mo di ka kumaayat kumangdwa iti kinapunod managayat ko kanda iyat ko sumampit ka mailiwag ko na ikenda Diyak maawa iti papanaw mo Diyak maaklon iti mayadayo apay ngamin anapanunot mo iyak turong lugar nga adayo Diyak maipur inaong daya tiyempo iti kaawan mo biag puti matang ko ano kumalang mabalin agsadagak abarugong mo kapnon rik nain arat pamatig ko di ka kumaayat kumangdwa iti kinaputnot managayat kukinka iyat ko sumampit ka mailiwag ko na ikenta di ka kumaayat
taadalag agikuan urin usuem anapod no kajak upay lapatyan tamok ngagang angaw ka urinoy karim amin abit bituen urinoy karim kay nga agsingsingkit ka kasanong amin manong nga ayaten kaket awag kaken ka playboy ti kalsada dinakman nilaw kadagita nasasamit ka sarasarita tajak kayat tagtuukan ka tajak uket nga glulwa dinakman nilaw kadagita nasasamit ka sarasarita tajak kayat tagtuukan ka udo na dito'y ayan kumanong kay gamgamang jak maikari taadanag agikuan urin usuem anapod no kajak upay lapatyen tamok ngagang angaw ka urin ikarim aming napit bituen urin ikarim kay nga agsingsingkit ka kasanong amin manong nga ayaten kaket awag daken ka playboy ti kalsada dinakman nilaw kadagita nasasamit ka sarasarita tajak kayat tagtuukan ka tajak uket nga aglulwa dinakman nilaw kadagita nasasamit ka sarasarita tajak kayat tagtuukan ka ududo na dinakman nilaw kadagita nasasamit ka sarasarita tajak kayat tagtuukan ka tajak uket nga aglulwa dinakman nilaw kadagita nasasamit ka sarasarita